nawe ndabizi ko wamukunze, ndavuga Jay Skizzo, icyogere mu nkuba, umwami w'abagore. Abenshi twamumenye nka Kasuku, abenshi twamumenye nk'umwe mu ba content creator bagwanya abanzi b'u Rwanda. Nagiye mbabwira inshuro nyinshi, ndababwira ntibyo wakina nabyo byose ntuzigere ukina n'icyaha cya jenoside papa, ngugire ngo biragenda bigasibangana ng'imyaka yose wabo bundabundaho wigishagisha ushobora kuba waramukundiye ibiganiro anyuza ku muyoboro wa YouTube. Yago ngo ni pundati amanze nubaha abantu bo kuri Kasuku Media TV. Ushobora kuba waramukundiye ibiganiro anyuza ku muyoboro wa TikTok no ku zindi mbuga nkoranyambaga. Ubundi Jay Skizzo Mipangu ni muntu ki? Yavukiye he? Yize he? Yakuriye he? Byagenze gute ngo yisange mu gukoresha imbuga nkoranyambaga? Uyu munsi tugiye kumenya byinshi utaruzi kuri Kasuku umaze kubaka izina ku mbuga nkoranyambaga. Njye waguteguriye kino cyegeranyo nitwa Jean Paul, nguhaye ikaze kuri Jean Paul TV show, isoko y'ibyegeranyo. Wibuke ukana subscribe kandi like, tujye tubana buri munsi. Kandi nimba ukunda Kasuku uze gusiga udutima muri comment. Reka nongere nguhe ikaze. Ubundi amazina yiswe n'ababyeyi ni Kambari Jay, azwi ku mazina nka Jay Skizzo icyogere mu nkuba, umwami w'abagore. Yavutse mu mwaka w'1992. Kasuku yavukiye mu mujyi wa Kigali Igikondo ahitwa mu Gashyekero. Kasuku yavutse ari imfura mu muryango w'abana 9. Uyu Kasuku yakuriye mu muryango w'abasenga Imana, dore ko iwabo bari abayehova ngo nawe yarabwirizaga. Amashuri y'ikiburamwaka yize hazwi nko kwa Karirosi mu Gatenga. Abanza yiga muri Gatenga ya mbere, yaje gutsinda ikizamini cya leta yoherezwa kwiga muri ICPD mu karere ka Ngororero. Yaje kubona ko atasiga nyirakuru babanaga, yanga kujyayo, ahitamo kujya kwiga ku rwunge rw'amashuri rwa Kimusange. Mu cyiciro gikuru cy'ayisumbuye ya Kizigahengeri muri Rwamagana, ahasoreza muri 2013 yize ibijyanye n'icungamutungo. Mu gukura kwe yumvaga ashaka kuzaba umuhanga mu bijyanye na mudasobwa, ariko kuko iwabo ntayahabaga bigenda bimuvamo kuko yasangaga abandi bana baramusize. Kasuku arangije amashuri yisumbuye yacuruje imiziki n'amafilime ku masede na flash disk. Kasuku yaje kubona amahirwe akora ahantu ikizamini yagitsinda, ajya kwiga ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi muri Mongolia. Muri Mongolia yahize imyaka 3, ahavuye yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yahamaze amezi 6 arahava kuko ngo ubuzima bwaho bwari bugoye cyane. Kasuku yatangaje ko mu gihe benshi bakeka ko hari igihe aba yagiye muri Amerika, kuba aba bibeshya, ahubwo aba yibereye muri Mongolia, aho aba ari mu bworozi bw'inkoko no gutunganya amafi kuko hari kampani bakorana. Hari ukurebera kandi ubuhinzi bukorwa n'iyo kampani bw'amashu na karoti mu rwego rwo kumenya niba biba byabonye ifumbire ihagije. Gusa we akavuga ko atari ubihinga. Kasuku ageze muri Mongolia yabonye ko amafaranga atari kuboneka neza, yigira inama yo gufungura chaîne ya YouTube ayita Kasuku Media TV, itangira kumuha amafaranga. Kasuku yagiye kure mu bahanzi kuko yakoranye indirimbo n'abarimo Abi Godwin bise Niga y'Imana. Uyu Kasuku ngo kandi yakuze akunda gukina umupira w'amaguru. Uyu Kasuku akaba ari wazamuye umusore mwakunze kuva kera kugeza n'uyu munsi, Nyakiso. Akaba ari umwe mu bamufashije kuzamuka, dore ko agitangira gukina comedy yatangiriye ku muyoboro wa YouTube wa Kasuku, nubwo waje guhura n'ibizazane bakawiba. Ariko Kasuku ntibyamuciye intege, yarongeye afungura indi channel nayo imaze kugera kure, ubu ngubu akaba ari nayo anyuzaho content ze. Uyu Kasuku ni umwe mu bafashije Cassandra kumenyekana mu by'ubuhanzi. Ngo nubwo mutabizi ngo uyu Kasuku ngo afite fiance. Uyu Kasuku ni umwe mu bagabo bakunda kujya cyane, dore ko yanakoraga content zo guteka, abantu bakavuga ko ajya nk'ingurube. Uyu Kasuku akiri muto ngo ni yari munini, uretse ko ngo yari afite urutwe runini rubereye inkonje. Uyu Kasuku ngo yavukiye mu buzima butare bwiza, nubwo bataburaraga ngo nibajyaga ngo bahage, bityo bigatuma bavumba cyane. Uyu Kasuku mu minsi yashize yaje kugaragara mu makimbirane n'umunyamakuru Mutesi Scovia, akaba n'umuyobozi w'abanyamakuru bigenga.
uyu munsi Kasuku ntakibarizwa ku butaka bw'u Rwanda, ubu yibereye muri Mongolia aho akora imirimo itandukanye ijyanye n'ibyo yize, akabifatanya no gukora content ku mbuga nkoranyambaga abantu bakabikunda. Twizeye tudashidikanya ko wasobanukiye Kasuku uwo ari we. Tuganye ku musozo w'iki cyegeranyo. Joro wakigutegura ni Jean Paul. Ni Jean Paul TV Show. Twayibenda bakunda cyane. Imana ibaho umugisha.